Chur banisteoir nua County Louth Gavin Devlin tús buchach lena réir an stúr sa tala fór an deir seatain scata. Fad is a tháinig Stephen Sherlock a gabhar Corcaigh le scór há feinte le ní a hartslán an a gaibhne sin go bháin. Cuca fear na churach lena rúthar. Dáhí do móra a hamon trátrota. Tás nú sa bháide den géadúir omhránóna há báideoir féif scór blian an Buaitphointí Tiernan Markey niver seach Craig Lennon gradam réal tóg fihis fihi ceir fémar agus Samuel Roy ó Nurric agus Kieran Keenan sa búine anam éascre fad. Mar Shanley tasnú do Corcaigh in neamh iad anna láidir timpeall na páirci le Colm O'Callaghan and Sean Walsh agus tosathe gan háimecha Stephen Sherlock, Mark Fronin agus fear Léide Chris Jones. Corcaigh na gansa hebán ortha gan dát. Tahigan sin nach dul an únsaí in sa se gluiseach anna bhrá fórne an son puinte agus anna faointe an son ó Cheann Turk Tommy Walsh. De Lúnis iad sanna dul an únsaí. Slash son Anias Kehan sa hinis iad a pass all óghine go duine a tuairt fé deir an son Conor Grimes agus sin puinte glóte fórne an son ó Buaitphointí Louth. Corcaigh puinte chun na maithas a gcónaí ó Callaghan le pass glóte isteach an son a Jonah Dussathe a tuairt fé le ceann mór ard an son Mark Cronin well taí na mlíanaige gan dát agus é anna faointeálta. Anna chud den nimmerteig Corcaigh an sa cé bhfuil dig mar Sraith Chris Jones ó Léide sa há sé tapaigh há sé puinteálta pesta go bhaig ige harna sé Chris Jones in is cadíanana sé bail ar bháid an sa agus é sin díanta bhil. Chris Jones ó Léide ruthar isteach sa chearnóig agus há sé chomma do thosaí is a há néidir chun báidí gáilt. Slotas nu skóráil níos tapólan ó mar hádíanta cogadísa a tuairt fé an báta áirithe son Craig Lennon well puinte glótan son do réaltóg na bliana fis fihi ceir. Kieran Downínis Gluiseach timpeall a féchan bhfuil éna choirí leistigh do féchan suas brúach a réir pesta go bhuaig igen son go dtí na chapta an Samuel Roy ó bhd amach ón spreocach as cuma son do Samuel Roy há sé anna faointeálta. Corcaigh inis ceir faointe chun na maithasa a tuairt fé lasmó don stúa an son bhí Brian Hurley Harrison Trasnán an cúpla feachta an son anna faointe ar fad. Is Buaitphointí Louth is leon bhearna son a laidú há siad grúil ar gúlan sa de dul ar an únsaí inis Samuel Roy garisteach a Jonah Carnoige Mulroy lena heasóg an bátáirithe san sin puinte das ó chapta an Buaitphointí Louth. In the fórne inis seo chun Craig Lennon inis do Buaitphointí Louth Lennon an pass láimhe tu go bhuaig igen san go raibh Burns há siad amach do chuine go duine cosint bhahan son hir mátách an se le fósacha anna bhlaáile son ar fad díanta ag Luke Fahey cíimiid an sa ríiste sé idir dhá cheann na meán seilh an báta áirithe son anna bhlaáil an son ó ar bhail an choleg. Roy leis an gic saoirnis isteach a Joe Lár Buílinn son héinse an ceann son inis ibrithe go dtí clíthán sa na páirce agus le féir na bróige an báta áirithe son sin cúlín glóte ó Haig McDonald. Corcaigh chuig faointe chun na maithasa a gcónaí agus iad a dul ar an únsaí báta sa agus an ceann son mór ard agus anna faointeálta ar fad an son.
cúnta luganis jabba brilliant of come has team close of walking margwil shit na buinte gúl ha rian vantáiste an socha straka his year dan darabout and son week here on Downey Lena Yasso Count Moore Orden son ha son Anna var her father fad an cúpla fachta an son eg lánta sí chunta lu Nardelo Mohalar na Park agus an brisise buitin sa ag Corcaigh se chun Luke Fahey anna bblion chuiristeach ge siúd go dtí sa pas láimhin son Chancer Váidan sa well Stephen Sherlock sásta lena Buaitphointí an bouta áirithe son an dát blion anna bhaithe ge siúd lena chuman bar an néfa Och Buaitphointí na fórnin is cúnta lu caiisiatas nó scóráil tappaig agus anna happaig Count Moore fada isteacha Jo na Carnoige agus well an móbáta son ficithe gain ar thóide titim gara cíhuiad sa ríiste Count Moore Orden son agus isteach an líntáin Adó gearnach séite higgin réitóirin sa an bhar dianta ag Corcaigh de siad anna hásta Lena Moore an sa chunta lu agus a ddírig Nardú céime son a bhainteach. We're after 2 league games now, we're delighted where we are, 2 from 2. Haven't said that for a while now, just from a Cork football perspective, so nice going down the road now, going into a break week where you get a few bodies back, a bit more fitness into the legs, and really looking to the third game now against Offaly. Tá Susan sa vís gin go cléthe na cruúí gos ar góir amach an dáir dearnach a hána mar sús fuig an lú láh an nuachtar oring ach cléthe mór doing net aspáile arcé cléthe aspáile im lína so cléthe díon dechar ach sa céad le chuir mar smach der taréis sin céad ceharú agus dela seach le hóm hí faras bar a going agus hasman mar anna haí sa tarna le chun an chlár a scórach méid gobar agus dul bhile sin dá puinte an rud is táchtaí.